Dobar dan i dobrodošli na moj kurs Mala škola Excela. Ovaj kurs je pre svega namenjen početnicima, ali i naprednim korisnicima. Ukoliko ste gledali prethodne lekcije i ukoliko su vam se iste svidele, zamolio bih vas da lajkujete i da zapratite moj kanal, kao i da uključite notifikacije kako biste u buduće dobijali obaveštenja o lekcijama koje budu izlazile. U današnjoj lekciji govorit ću vam o formatiranju Excel grafikona. Što se tiče nekih opcija vezanih za formatiranje grafikona, svakako imate mogućnost promene boja, da li ovih pravogonika, promene boje fonta, promenu veličine fonta, na X osi promene veličine datuma, isto i vezano i za samu Y osu, znači razne vrste promenu stila grafikona i tako dalje, znači razne vrste opcija. Prvo što možete da uradite jeste da kliknete na sam grafikon i znate sami, to smo već govorili u prethodnim lekcijama, pojavljuju vam se dva nova taba. U okviru Design taba imate razne vrste stilova grafikona, kako prelazi mišem preko ovih sličica, menja se automatski i ovde. Tako možete dobijate kao jedan preview, da vidite kako će to da izgleda. Klikom na strelicu ovde dobijate još dodatne neke stilove grafikona, pa vi izaberite neke koji se vama najviše sviđa. Greško sam izašao. Što se tiče format taba, tu imate opcije za promenu boja, da li ste obeležili, na primjer, promenu boja pravogonika, dodavanje okvira, dodavanje raznih efekata, promene boje, stilova, vidite sami, stilova raznih, tako da baš puno opcija ima i svakako vas pozivam da istražite ove opcije, ima ih dosta i svakako ne možemo sve da ih pokrijemo kursom, ali eto, na vama je da to istražite i da vidite šta vam najviše odgovara, odnosno šta vam se najviše sviđa. Zatim kada kliknete na ovu X osu, možete recimo, pa idete na Home tab, možete da vršite promenu veličine fonta, izvinjavam se, znači idemo na Home tab, dobro, promene, da kažem, veličine fonta, vratit ću na 9, isto važi za Y osu, tako da razne vrste opcije za formatiranje imate ovde. Zatim sam naslov, kliknite na ovaj text box, odnosno na ovaj okvir oko samog naslova. Obzirom da radimo grafikon da je vezan za naš mesečni budžet, tako bi prilike trebao da nosi naziv naš grafikon. Sad ovde možete, na primjer, da uradite jednu stvar. Znači, kada ste kliknuli na ovaj text box, idete na formula bar ovde, ukucite znak jednakosti i kliknite na ćeliju B2. Šta smo time uradili? Mi smo ovom text boxu dodelili vrednost ćelije B2 i kada kliknete na potvrdite, na Enter ili kliknete ovde, vidite da nam se automatski naslov promenio. Bilo šta što budemo menjali ovdje u samom naslovu, automatski će da se odrazi i na promenu na grafikonu. Isto važi za promenu vrednosti brojeva, na primjer ako ovdje ukucam $300, vidite i sami da je za februar skočilo na $300, znači grafikon sam sebe automatski update-uje. Zatim ukoliko želite da promenite boju, na primjer za hranu nam je žuto, selektovali smo to i idemo na opciju Format, Shape, Fill i, na primjer, izaberemo zelenu boju jer se ona meni sviđa, vi izaberite nešto drugo, šta god vam se sviđa, tako da, eto, možete i to da menjate. Šta bi još ovde mogli da spomenemo? Svakako, ukoliko, na primjer, greškom, evo, dodavanje pojedinih elemenata grafikona, na primjer, ukoliko ste greškom izbrisali ovde naslov ili, na primjer, neki stil ne sadrži naslov u okviru grafikona, vi možete selektovanjem samog grafikona i kada odete na Design tab, imate opciju Add Chart Element ili dodavanje elemenata grafikona, kliknete tu i eto, i ovdje imate za dodavanje naslova, chart title, i onda možete da vidite gde želite da vam se nalazi sam naslov. Isto važi i ukoliko, na primjer,
želite da promenite ovu legendu, da se, na primjer, legenda, na primjer, nalazi gore. Meni se to, recimo, lično više sviđa nego da bude skroz dole. Znači, imamo nam naš naslov, imamo legendu i sam grafikon sa svojim vrednostima. Eto, to su, da kažem, neke od opcija za formatiranje. Opet ponavljam, na vama je da istražujete, testirate, vidite šta vama najviše odgovara. To bi bilo sve što se tiče današnje lekcije i vidimo se uskoro. Prijatan dan!